Mi smo kod Teoča, imam 14 km, ali Teoča će meni 1200 metara. Prstom najbolje, ma najbolje prstom kad ti kažem. Pa sledeći, da ne možeš side kožu da sjećeš. Uzmi prstom, levo, opati rukicu. Mlada, sad se udala, više nisi mlada, sad Pa si nemojte danas. Gde su slike iz crkve, da vidiš? Treba muž plutljete i sjeće plutna da... Ne trebate bilo taj se ne bilo. Lomi se. Kod pogača. Ovako, curo. Vidiš kako god. Kako kod mene sam... Ajde sjete vi, negdje imate mjesto da možete sjeti relaktovati. To mašte se. Pošto se ona vaša ljubavlja Ja sam zaboravila, Flašu. to nije. Bože i flašu. A ima za flaske od kove? A da ne si... Nisi čuo kad ideš na stranu, nisi čuo za podlugu, odmah iz ovoga... Podlugu? A podluge? Vi ste trnove? Podlugu, nije podlugu. Ej, gospođo. Kad prođeš ovaj podlugu... Trnov prođeš podlugu Savski most. Trnova. Neka došla sam. Proći poveže, ideš na stranu. Dobro izgleda da si ide u podlugu. Da. Je li kolega Isto mora sad, biti ako tamo? treba da ja ću ući još. Ne mora, nećemo, nema veze. A to samo ispravno stoji tamo. Moj otac ima tamo... Od Vukića sam ja. Simo ovdje. Tak. Ne vidim bez naočara. Šta piše ovdje gore? Majevica. Majevica. Kenjić Tube. Znate kako se pogodilo? Selo se I ne zove bojiš se ti da ne ide oko Rotersdorf. nekog da... Božije selo. Nije baš svejedno. A ta kuća nekad kad je bila gostovina zvala se Kenjić Tube. A pošto je Rus meni ovo pravi, onda sam ja to sastavio. Najbližu Božije selo, zato je to došao taj znak. To je Simić u vlasništvu njegovo. A da li se vi mene sjećate? Sjećate se? A? Ja pamtim sve komada. Samo ne mere ni on sve stići. Dobro, ja razumijem, ja sam i rekao. Mislim, dođu ovo sad. Mene uopšte ne razumije. Ha? On mene uopšte ne razumije ovaj narod. Ne. A zabrali su da bijemo.